Ndabasuje kandi bifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Iri jwi ribasuhuza nk'isanzwe ni rya Fabrice Mporane uje kubagezaho amakuru ku buryo burambuye, ndetse mbibutsa kujya mukora subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru yacu mujye muyabonera ku gihe. Muri aya makuru ni munyemerere tuhere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihugu cy'abaturanyi. Twabwiye ko Lieutenant General Padiri Bolenda yahoze akorera mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urwego rwo hejuru, baza kumanura bamugira umuyobozi w'abawazalendo. Ubu ngubu rero akaba ariwe ukuriye abawazalendo kuko niwe ubafite mu nshingano. Akaba yasohoye itangazo avuga yuko abawazalendo bagomba guhagarika ibitero byose bagabaga kuri M23. Ibi bikaba byatangajwe na Padiri Bolenda Lieutenant General. Murabizi yuko abawazalendo yari imaze iminsi ihanganye n'umutwe M23 bashaka kwigarurira agace ka Kavumu ndetse na Goma, bashaka kuyigarurira. Abawazalendo yari imaze iminsi ikomeza itera ibitero ku mutwe wa M23. Rero uyu nguyu Padiri Bolenda akaba yatanze itangazo avuga yuko ngo abawazalendo igomba guhagarika ibi bitero. Na makuru yakomeje gukwirakwira kuri Twitter yaho ihoze ibungubu yitwa X, akaba yuko yakomeje kugenda akwirakwira, abantu benshi bakomeje kugenda bayagarukaho, mu gihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gushinjwa kurekura amafaranga menshi y'igihugu yashora mu ntambara agera kuri miliyari 1 ndetse na miliyoni 100 ijya kwica abaturage bayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Ibintu bituma Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ngamaze gusinyira miliyoni 500 miliyari 5 ndetse na miliyoni 500 by'amadolari ya Amerika gashora muri iyi ntambara ikomeje guhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Aya mafaranga yose akaba yaragiye ngo yishyura abacashiro baje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bafashe kwica abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse agafata n'aya mafaranga akayashora mu wazalendo ndetse akanashora no muri SADC. Murabyibuka yuko SADC yagiranye amasezerano na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko biganjemo abasirikare ba South Africa. Murabyibuka ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, hari abasirikare benshi ba Afurika y'Epfo bapfuye, ndetse biza no gutera urunturuntu hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na South Africa. South Africa itangira kwibasira igihugu cy'u Rwanda bavuga yuko ingabo z'u Rwanda RDF zishe abasirikare barenga 12 ba South Africa. Gusa n'abadepite ba South Africa icyo gihe bashyize igitutu kuri perezida wabo Cyril Ramaphosa na minisitiri w'ingabo za South Africa ndetse n'umugaba w'ingabo za South Africa, bibaza impamvu abasirikare babo bakomeje kugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bibaza ikintu bari kuzira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikabacanga, ndetse banagaruka bavuga yuko abasirikare bari bafite imiryango bagombaga kwitaho, ndetse bari bafite n'ibintu byinshi bagombaga gukorera Repubulika, bagombaga gukorera South Africa, none bakaba baguye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku nyungu za Cyril Ramaphosa ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro akomeje gukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ashyira mu mufuka ye ku nyungu ze bwite. Abasirikare ba South Africa bakagwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazira ubusa. Icyo gihe murabyibuka yuko byateye umwuka mubi rero hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na South Africa, ndetse abayobozi ku mpande zombi bakagenda baterana amagambo. Rero ibi bikaba bigaragaza weakness za Perezida Felix Antoine Tshisekedi, byanatumye hari abagiye bakomeza batanga comment bavuga yuko ngo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo agomba kuba yakegura kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akareka abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubashyiramo umwiryane. Ibintu byakomeje gutuma Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo hari abayobozi bakomeye bari bamuriho, bari mu ishyaka ryiwe, bakomeje kugenda bamwiyomoraho bakiyunga n'umutwe wa M23, harimo Colonel Nanga wahoze ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ruhande rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ubu ngubu yarangije kwiyunga n'umutwe wa M23, harimo n'abana ba Mobutu nabo bamaze kwiyunga n'umutwe wa M23, ndetse hari n'abasenateri baheruka kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakiyunga n'umutwe wa M23 uvuga yuko urwanira uburenganzira bwayo. Ndetse akaba ari n'impungenge yuko bano bantu bakomeje kwiyunga n'umutwe wa M23 bishobora kuzatera umwuka mubi hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo n'abandi basigaye, kuko biravuga yuko hashobora kuba ari n'abandi bashobora kuzamucika bakajya kwiyunga n'umutwe wa M23. Ndetse bikaba navuga yuko perezida wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange nawe byamaze kwemezwa yuko agiye kugenda mu mutwe wa M23 akiyunga nawo, akaba yagenda muri hariya Igoma kwiyunga n'umutwe wa M23.
Mu yandi makuru, perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yahaye gasopo ingabo z'u Burundi kugendera kuri politike y'amoko. Ibi ngibi perezida Museveni Yoweri Kaguta yabigarutseho mu ruzinduko abasirikare b'u Burundi bari bagiriye mu gihugu cya Uganda mu kugenda kwigira ku bukungu bwa Uganda ndetse n'iterambere rya Uganda imaze kugeraho muri iyi myaka perezida Yoweri Kaguta Museveni amaze ayoboye igihugu cya Uganda. Ibi ngibi akaba yabigarutseho avuga yuko ngo politike y'amoko ngo ibihugu byombi bikomeje kuyigenderaho, by'umwihariko ibihugu byo muri Afurika bikomeje kugendera kuri politike y'amoko. Rero akaba yahaye gasopo ingabo z'u Burundi kugendera kuri politike y'amoko, dore ko mu gihugu cy'u Burundi hari politike y'amoko, hari ibintu by'abahutu ndetse n'abatutsi, ndetse bikanagaragara yuko abantu batari muri ubwo bwoko leta iba iyoboye irimo bigaragara yuko bahohoterwa, by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bariyo bica abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi. Birumvikana yuko rero aricyo perezida Museveni yarashatse kubwira bano basirikare b'igihugu cy'u Burundi bari bagiriye uruzinduko muri Uganda. Ibi rero Museveni akaba yabigarutseho yakomeje agira ati politike ni nk'umuti, iyo usuzumye umuntu nabi umuha umuti utariwo bigatuma adakira. Ibi nibyo perezida Museveni yagarutseho, ndetse avuga yuko nyuma y'ubwigenge abayobozi bo muri Afurika bakomeje kugendera muri politike y'amoko, bigatuma muri Afurika hahora umwiryane w'ibibazo ya politike y'amoko, ubwoko buri ku buyobozi bugatuma bukandamiza abandi bari ku bwoko butari ku buyobozi. Ibi Museveni rero akaba yihanangirije ingabo z'u Burundi kwitandukanya n'ibi bintu kugira ngo Afurika by'umwihariko ikomeze kugira amahoro, dore ko muri Afurika hakomeje kugaragara ibintu by'amoko bigatuma haba umwiryane ndetse n'intambara zitarangira mu gihugu cya Afurika nyuma y'uko Afurika imaze kuba yabona ubwigenge. Mu makuru y'imikino, ikipe ya Rayon Sport kuri uyu munsi iraza gukina n'ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazire muri Peace Cup cyangwa se mu gikombe cy'amahoro. Akaba ari umukino uri bubere kuri stade mpuzamahanga y'akarere ka Huye, aho abafutuborere benshi cyangwa se abasportifu muri rusange bakomeje gusaba Ferwafa kuba maso ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu. Muri iyi minsi hasigaye imikino igera kuri 3 kugira ngo shampiyona y'u Rwanda ibe yarangira, ndetse habura n'imikino mikeya kugira ngo hazamenyekane ikipe izatwara Peace Cup. Havuga yuko harimo ibintu by'amarozi hagati y'amakipe yombi yo mu Rwanda, ndetse no gutegurana bagakora ibintu bya match fixing ndetse n'ibintu bya betting. Ibi bintu bagomba kubyirinda, kandi ibi bintu ni amakosa akomeye cyane. Byagaragaye ko mu Rwanda hari amakipe akoresha amarozi ndetse n'amakipe atanga ruswa, amwe akagenda gutegura abasifuzi kugira ngo atware ibikombe bya shampiyona ndetse n'ibindi bikombe biba bitavugwaho rumwe. Rero ni ibintu abasportifu muri rusange bakomeje gusaba ngo babe maso. Muri iyi minsi habura imikino mikeya kugira ngo shampiyona ibe yarangira, hari gukora ikintu cyo kujya gutegura abasifuzi ndetse n'ikintu cyo kujya mu marozi n'ibintu byo kujya mu bakinnyi bandi makipe bakajya kubategura bakabaha amafaranga kugira ngo baze kwitsindishwa. Ibi nibyo bikomeje kugarukaho ko Ferwafa yaba maso ndetse n'umuntu bigaragayeho bakajya bafatirwa ibihano, dore ko hagiye bigaragara ko harimo bifatirwaho banabahane, bigatuma abandi bakomeza kubigira akamenyero. Ibintu nyakubahwa perezida wa Afurika Paul Kagame yakomeje kugarukaho muri football yo mu Rwanda akomeje kubamo umwanda utazigera unacika vuba, bitewe n'uko akirimo ibintu by'indagu ndetse n'amarozi bikomeje kugaragara muri football nyarwanda. Rero ayo niyo makuru nari mbazaniye, ngena Fabrice Murano, ndabashimiye.